Tamping bae ki galeng mbok dundure. Galengnya tamping bae. Jadi patang kae pada abang nang ama gitu ya. Kayak itulah kira-kira. Kena urung ngubur. Cukup bok. Cukup. Berarti jualan ya. Ini sekandine sepira gue, Kong? Aduh, aku mau nyusut. Silet ya. Silet ya. Iya. Lagi pada ngapa, Kong? Oh, cek ya. Cek. Ya asli wong tani ya. Saya kemudian mak. Ijan asli ke wong tani ge. Tani kluthuk. Aku malah ke mbok larat. Oh. Yo ora lah. Ora, ngono genjluk. Bose be melu mbok. Tani kluthuk. Cepet kok, aja nyakonyuk suwen. Teman dah ora ya, Ro. Ngomong ngajine mobil bos iki. Itu karo pit kok. Mobil mani. Kok mobil ora. Iki carane ngecek. Ya apa kayak iki ya. Gimana nang kawah aja ngurusin waktu. Ya. Udane ngerti ki. Udane ngerti. Ada apa? Aku lagi pengen yo. Mungkin lagi nang belepan urung mentas be, Pak. Yang wis ados ki. Lalu dikirimnya masih wadon. Iya. Saya kepengen ngerti balik anu gua dusin nyong Pak. Wadon goreng jaluk ini nang kanan bener-bener kerja apa rabi itu ya. Mati gue. Sampai ibadah ya, Bang.